Ka khasi author society snat nong stoin menta kasengi kalap long ik jinglang pai ba ha market complex new nong stoin kum si benta ban pen so thu pai ba bat ban pen klain ye ka jingdawa ban plong no ye ka tin khasi kum ka tin sarkar ne ka official language ha po ka jala me khalaya kane ka jinglang ka dei si benta na ka jingyai pteng jong ka kas bandawa kentiu kadan ye ka tin khasi ka pade ka wei na ki mat ki bak kong san tam na banta ka jai ban reu u nyau trap ha ka te ka jingalang ki nong yalam jong ka kas sang kami kentup ye dr drl nonglai president badu dr rp khashing secretary rengkat bat kiwei ki nong yalam na ki sang phalang ba pher kilai jing kren ban karshan ye kan ka mat ka bak kong san la sakhiru ye ka jinge simbenta shirhem jong ki khna school ki balara ye ki plakat rengkat ki kentin ai jing karshan ban pelong ketin sarkari ka ketin khasi bat kani ka pan pau shisha ye ka jinge tali bat ka jingang not jong ki samla ki balong ki pateng banwan manitu no e tin khasi ya ka te ke jingalang la panya do ba waiting mosor the khot ka kas khasi author society sankmi kumushong knor bar ka jingalang kalalong ka bayaj bay identity kane ka sinjam jong ka kas ka pan pau shai ya ka jingang nut ban pen ku bor ya la ka jong ka tin habaro kilyang jong ka sinshar pai pap Kitin kibadan ako kajunit ko pra kilalang pa kitin sarkar hagi jala babher jomki Kong ka asam hagisnem khathlai spa nrukho ka sarkar asam ka smotho bagat tin bengali kalajan telep ya ka jala asam kong ka habaga tin asam ka don haga jima namar ka jimpun kinong song bengali kalawandra ya ka asam language khathlai spa Hanrukho Taan Kabiyadei Bat Kajib Panlong Kitin Sarkar Yaga Semis Haga Senyam Khatkhadai Spa Hanrukho Bat Laai Yaga Hukum Babaro Ki District Hapo Jong Ka Jila Assam Nado Kasnyam Khatkhadai Spa Hanrukho Hagi Kam Sarkar Baro Ki Kam Office Baro Ki Jing Penmenalan Notification Baro Dei Ban Penyat Penyador ni pelengkam dekat tina semis. Agak terupur ki rangba khasi ki bayi jingai. Kilas dan banyaki banyo no laka jong kajela. Kem simla banyo ya kajela khasi lani khasi jantia lani nyotrep. Bat kilaha banyasno bat ki paiba garo banyo ya kajela Meghalaya. Wat langim patyo laka jong ka jela hadu menta namar ngidang dan bat ki garo ka Meghalaya ka kentup ye ki ar jat ki jat benreo khasi bat garo lane nyotrep bat garo nilayo ya ka jela Meghalaya hagasnem khathlai spa nyotha hamrai ka balingo kalong ba kinong yalam jongi kila kletno ban pelong ya kaktin khasi kaktin sarkar habaliyo ya kejela kidang pelong ya kaktin English kaktin sarkar kamar kaktin draikam haki department kitnat sarkar bat hakajiade ki department sarkar bat ki paiba kani kala pelong ya ka jad benriu bandan haka jingma kawat rau hadu kata lada kaktin English kaya bangsa kaktin sarkar hangni annang yai jelai haki tenat sarkar da ki nongtrei ki bombay ki khasi ki babon ki department sarkar Kim kan snap satya ya kaktian khasi kani kalang ka jingsisa ki department sarkar kim da nyokor ya kaktian khasi lamar kadai tang kaktian benrap bonsin kinlap kin tho sithi da khasi tang da kidongkam ya kajing kersan jong ki pajba ye ki no ki program jong sarkar
Lambda kumta kin thobek da kaktien nongway kaktien English. Mi kisiti na des council ro. Chausim jong kahima kasi. Kalau banang usim nong stone, usim moyang, usim ramrai, usim nong smung. Kaktien makren ukirot sing. Kaktien kasi, kaktien makren ukian namba. Atau kamiam remmo, kaktien kasi, kaktien makren uwiklif sim, usim kena jong kahima nong stone handai. Iradei ban penyapna ya kaktien nawai hakiki terikam kibadai parani halasnong haleri lajong ngamong bamdan kam ya kaktien nawai kat nang nang kambon kita kaktien kabhai ni hanrei halayeng lajong halari lajong niran kambe ban penangkan ya kaktien kasi kaktien lajong baru ki competitive exam kijing yakun exam yokam baru kidai dagatin English kani kadai namar kajing bam simkia jang kawai ka sarkar hadin jang kawai pat ka sarkar kaba ki wai pat ki jagan riu ki yale IAS IPS ki yale da kaktien lajong hai UPSC exam nang ta menta don kibong ba ni shu ki khasi ki ba pas IAS ki ba pas IPS kumno ki khasi kin sala ban yakun da kaktien nongwe bat ki do ki ba tho da kaktien lajong Lai kini kini nomorem yang mengakuat wan keren nak kena kepor kebakar kasih atau society gaya kemudian kau kalau kemudian penpau ia kaji perang pada kaji anut jom kipat mak lalu kemudian jom kata ke sentiments hakmat jom ke sorkar ideal lingba ke sorkar jelas kita kena kaji perang lalu ke sorkar jelas sisa ke perang sisa ban penrung yang kita kasih yang keren keperang de kaji penrung yang kita kasih kemudian sorkar ketika wei ni kaji perang kaji anut jom ini kipat kebarpat ban itu yang kaji long kerpang lalu kata ke identity jom kecek beliau lingba kemudian hakmat jom kepertai badai kali kaji kebangian pertana kepor kebangian haba im kemudian im kecek beliau berkebalai ladang iyo ladang kemudian kasih jom ini lapelong kemudian sarkar kesadar sibut kaji mentoi ini kene Kabenta menepong bagi balik kenang ba kan pendip pendriu kat diwei di bawah tray hanya apa setungi bagi lontang panang yang tin kasih Islam lo mentang mar wa itu ni pom baktin ban penan kamro atau officer ka benta Islam lo ban tho dah tin kasih kenang manom kejing pendip pendriu ya barang te kane kejiau orang jongi kum kasan ya pi nong jong ipai kabri union trap bang tho nak tin kasi ya kena bin tho na bata bang pentek ai pentek ipai ni na office jom sarkar to budai sibon yang ro budai ni kan kum bagi ui bejak penriu kejongi kajing nam jeng bejak penriu kam dei naki nong bi khamat katu bandi kejongi ngelabalong re kajing nam jeng bejak penriu kejongi kajing elek kejongi lagi kendan di bawah per koi hari nom di officer ramba IAS kipin sat sri yang kipun kikam jom ke jela ke jengi nomor kimte ki IAS napok jom ke jela ke jengi ngkren yang ke sisa parkum juru hadu ikong isawan lalu balayo bari kun ni ke exam banpas IAS laj nanta hadu nanta dan pun ki khasi jengi macam jengek Bangkataru kadai kapor yang ini kumi kun sama bangkir silsia bagaimana kadai kapor yang ini bangin bak yang makam nam daga sing sinsar ke kadar kam tam kunti ofisar rambak ke IAS kan